Mi smo učinili propuste u radu i to treba da priznamo sebi i da se propuste otklonimo. Propuste ticali prije svega naše neopreznosti, pa se u stranku, kao što to često događa, kao što to pogađa sve stranke koje dođu na vlast, uvukli ljudi koji tamo ne pripadaju. Zašto da mi mislimo da se i ljudi nisu promijenili? Zašto da na ljude gledamo kako je da smo da pitamo šta je on bio prije 10 godina, 15 i tako dalje. Mi treba da pitamo šta je on danas. Neki su mislili da mogu da žive držeći govore, gurajući se na položaje, pozivaju se na to da su nekad nešto činili, a ne pitaju se šta su uradili danas. Sad vi ne možete više praštati greška. Mi smo mogli da izaberemo u one odbore predrapa i na onom kongresu ljude i da pogriješimo i da se pravdamo, da eto ne znamo kako se neko ponaša i tako dalje. Mi danas nemamo takvog opravdanja. Molim vas, one koji nisu položili ispit, udajite iz stranke, učinite se veliku uslugu. Prema tome, uz ono o tome malo prije govorim, ja bih upotrebio još jedan termin, a to je čišćenje stranke od ljudi koji tu ne pripadaju. Sad, kod tog čišćenja, vidite, svaka stranka nije to samo naša. Svaka stranka na svijetu ima stalni problem između poštenih, a nesposobnih i vrlo sposobnih, a krajnje nepoštenih ljudi. Pa se često lomi šta da uradi. Ako se opredili za prve, ima velike probleme, jer država je država je jedan mehanizam, znate, čudna je stvar se događa da recimo morate polagati ispit da biste vozili neka kola. Ne daju vam na drum, na cestu vam ne daju ako niste taj ispit položili. Možete međutim dostati ministar i voditi jedan velik resor, a da od vas nikakav ispit ne traži. Nikakav ispit pred nekom komisijom. Sad, tako da u stvari uvijek ste u dilemi da li neko zna jedan posao raditi ili ne zna. Naravno da bi idealno bilo kada bi bilo moguće. Ali to je jedna dosta rijeka kombinacija. Mi smo se svi mogli da uvjerimo kako je to dosta rijeka kombinacija, vrlo sretna kombinacija, ali to je potprilike lutrijski slučaj da imate vrlo poštena čovjeka i vrlo sposobna čovjeka u istoj ličnosti. Narod što se čuvajte, oni što su premazani u 17 boja, kako to naš narod kaže, narod što se čuvajte, oni koji su sada, kada je došlo bio vakat, podijelili poslovne prostorije, stanove, poslali djecu na diplomatska mjesta i tako da. Ili se guraju da idu tamo, ili otišli tamo na neki način, našli se pod ovim onim okolnostima tamo. I tome da otvorite tako širom vrata da vam i nepošteni uvuku unutra. Dakle, mislim da u tom pravcu, u tom pogledu, nismo imali kriterija i opravdano se nas nekada ruže, kada kritikuju, pokušavaju drugi političke poene, kažu, eto vidite, taj čovjek je u SDA.